Keladan lese kano ka jembam sungtu jemut akani ke isi. UMDC ka Kongres na melim uba Roni Viling do ulaong baka Kyrshan jangki ya ke NPP banyalam ya ke Executive Committee bathamai ka day namar kitian ya wan ka sinchar governance rule. Ya ka niyo te UMDC ka Kongres ulakren hadin baka NPP rengkat baka Kongres kilala ban penkelem no ya ke isi bayalam do uba titos hakas ngining kong. Jong i outgoing CM namar kane ka ngila era lang na ka parti kamri ka bangarai mengamarway. Tihang ni ngatrai ka kias jong iba PNCM kepada ibat ke dual post kelas syai bah baka Supreme Court ka ong habade ibat ka KCDC kamot kamdan ka jingedai hang ni pat state. Hi kalong kumne ma bengi perkhat ia ke council. Syubu menta Lada ngingi mai Kyrshan kelawan ke governance rule hang ni. Teka kamba bang ini open sincharhi ban like na governance rule ni kabha nia terima. Tingi ngila sim kata karai, niong ba kenumdon kano ka ban wanra kum kata ka ba ya ka council jungi one of governance rule halo kata kanong rem ni Kyrshan. Keladan lese kano ka jembam sungtu jemut akani ke isi. Te de nang ta ba lada ngima Kyrshan kala la ban wan ka governance rule ni te ban menta kan wan suka amendment dia ka six schedule. Ibu par khoi kita khmat. Mo kaba lada ngimdan benta hak amendment menta yo parliament ki onra na menta de lada kawan ke governance rule mano ban page by ki interest jong becai menrio jungi khendau ka sya parti ke dostur jungi kenum khata halor kita ki nongrem ni sim bangi de ban ai Kyrshan ba lada ki onra ka amendment hapo parliament ni ka six schedule ni ne don benta ban ai jumut ye ke bangi sngoi hap nin Kyrshan ni ke bangi sngoi hap nin Kyrshan.